kami bangun para penumpang bus NPM Sultan Plus tersangka 66 BA 7010 yang dari Jakarta dengan Parang Bukit Tinggi Payakumbuh Pariaman kepada para penumpang bus NPM Sultan Plus tersangka 66 BA 7010 yang dari Jakarta yang Parang Bukit Tinggi Payakumbuh Pariaman. Assalamualaikum bosku, bagaimana kabarnya? Admin mendoakan semoga sehat walafiat indah, amin. Kali ini admin akan mencoba prepare pendek bersama NPM Sultan Class, yaitu tuan muda bosku, Firkansa 66. Ini berangkat dari Omega Dharmasraya menuju Solo. Bagaimana informasinya? Yuk kita lihat bosku. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take it to your hands, a plan your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly I'm willing to put in the fucking hours until I get some power. Don't be fucking sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters. NPM Firkansa 66 yang bergelar tuan muda meninggalkan rumah makan Omega, sekarang menuju Solo, Sumatera Barat. Pak, tahu? Langi mau di Sakura mau dia. Penting ada sih ini ada bawah. Iya. Sekarang kita udah berada di Laweh, Kabupaten Solo bosku. Ini saatnya bus NPM akan melakukan pentransiten penumpang. Bagaimana informasinya? Ayo kita lihat bosku. Hancur Pak, hancur ya. Mau kuat penumpang ya bang ke terminal ya bang? Jadi di Sanjay Sesuai Solaway ini bukan hanya NPM saja yang berhenti di sini bosku, tetapi juga ada Family Raya. Ini ada Firkansa 43. Kalau bus ini akan menuju Jambi bosku, berangkat dari Kota Padang.
Ada Firkansa 36, Firkansa 66, Bintang Polos Firkansa 65. Ini langsung menuju Kota Padang. Hola. Iya ora. Firkansa 71 pasti. Tuan Muda menuju Padang Panjang, Bukit Tinggi.